Shame on you, you cowards. Shame on you times 10. Shame on you times 50. If you think Shukura kukuambia wewe ni msaliti inakuuma sana, nitakwambia mpaka na Kiswahili. Wewe bypass, wewe ni msaliti, wewe ni kahaba, wewe ni maraya, wewe hatufai kuhubiria watu. Wacha! Bypass ni ni msaliti mbaya sana huyo. Asiseme ati msidanganywe, hata msikue na makesi ati Shukura amefanya. Yesterday, Monday, Shukura had a letter ya kuenda kwa DCI Kasarani. A DCI called Rono or something, summoned Shukura. Shukura has a message akiandikiwa na Bishop Ben akimkanya. He is your friend when you're blogging for him. You go against him, you know you people don't know. Anawahubirianga, you don't know him. He's a very, very evil person. Ni delila nyu mutiwi. He is a delila kabisa. Mimi niko na barua bili. Sienda nantumianga sister yake za demand letter. Ukimtukana kidogo, demand letter tuwapeleka kotini. Ni Shukura maragira. Na hata we Chris watakukujia. In the meantime, Shukura anapelekwa kotini lini tuende tukaapie, tukamsindikize. Nilikuwa nataka kuongea ndio, unajua natapika, nilikuwa nataka kuongea kabla, nimepata ka break, but thank you. They hamwe na nywe pamoja sana. Wamesema ya kwamba anapelekwa kotini kesho asubuhi. Na ninawaambia, if you believe in justice, if you believe in the truth, kama Shukura ako na makosa ashtakiwe kisheria, lakini mambo ya kuzungushwa kwa sababu kuna watu ambao wanasema hivi na hivi, we are not going to allow that. Mimi nimekuwa na Shukura kutoka jana. I'm the one who have been speaking on behalf of Shukura, a person of interest in this case. Maumbo atakataka, cowards of the county. They are very cowards. Wanakibishana na watoto. Where you think police? Mwanaume ni kuonana mangumi. Ukionana mangumi wewe. Wacha kujifanya hapo na mrangi kudia mwana na mtemi kugo. Na muna adabu. Mugabe ni matwini marikumaya muna preachianga watu binguni gani nyinyi? Githaiga, unakumbuka nikikwambia huyu kijana atashikwa? Unakumbuka? Tuliongea hiyo story kwambia Shukura will be arrested even before weekends. And he has been arrested. Somehow they have been trying to look for any way ya kumshika. I know that for a fact. They have tried to look for any way. I am doubting. Congratulations to them. They just getting bigger. Githaiga, I am doubting right now. Yes. Wanatumia huyo mzee kujificha nyuma yake wakimbiza Shukura ama mke yote ambaye ashaishitaki Shukura. That is what they are doing right now. Shukura what they can do to him right now. Mako mohihinya Shukura dakali ya legi. Me I know them. This we erected Goma. Ayo the ni Goma. Na tutakunia tutu. That's why tunasemaga don't have mercy and sympathy to these people mkiwa kanyaga. Nikikanyaga washageni nikanyage kama nyoka, juni nyoka. They will, that you have a very valid point. He has been arrested, he's in their hands. Whatever they will do for this young man, ulizeni akina Billy. Ask akina Billy. These ones are evil. You talk kidogo, they come for you. But again, shame on you. Toka ide moririkani horo wa Korino. Nene korea Korino metua ni ona ni turwo cia kwa Ngoma. Matora mathura mata mauru. Tanya muyathi. Matiha ta ndio ciiria-ini. Niturake mona uria maratiha. Ndenda kwari atiriri. Akorino aria marare State House na Akorino aria marare Kibereke. Ni aindo igere tofauti. Muikare mumenyete uguo. Ti Akorino othe oru. Asa. Muikare mumenyete ti Akorino othe oru na ti Akorino othe maranyitanira na Akorino aria marare State House. Ndamwirire haha Akorino aria mukona State House mumenye ti Akorino. Muikare mumenyete uguo. Ndokire hana ngemwira acio ni andu aria mendete nda ciao. Na ni mwaki maigua uria maragitotora. Eta ndo matora mata mauru. Ndoka kumwira atiriri. Kirema gitirakigayanio ni Akorino 10. Gitiragayanio ni Akorino 200. Ni mwanyita, ni waria wega muno Martin. Na wakiuga Akorino ni milioni 3. Na direge
no gika ohoro ogika mathabu maku ma milioni 3 ri tawe za kama samanio brother no na Ngai ucio wanyu murauga ate Ngai ni roho ni aria icio ne Ngai cia mbari ciraririe kou no anyita ne Ngai cia mbari nicio iraragia State House Ngai ndangiaria State House ndangiaria ekaire muthuri na ndangiaria State House Martin na mundu gwitwo Karango mutitigaya kuigirira roho nie njiareirwo githomo-ini giki koguo ne njui ihinda riria roho aragia na ti hende ciothe na ti thaa riothe ati mundu nginya githi kioro roho ni aria thie kioro ngamie eni mandiko ma Ngai maugaga uri ugatuma sabio ni andu ndakoherwo ri kana ri kindu kia mbere muikae mumenyete ni mutucambithitie kwi nduriri mumenye ni mutucambithitie kuigana mwana ni kuo mwana ekatea tutirarega gutire mundu ukoragwo ukoma iguru agoka the mutheru asa ona ithu ni twihagia nie kwasa ndanehia mehia maingi biu no nie ni njui uria njira Ngai wakwa koguo nie ri ona ndinoka hakwarĩria uhoro wa kihonoko kana ki ta ati ndoka ukwira atiriri mutige gutinda hau mukigweta ritwa ria Rigiji onake na akurino ake no anyita na ti andu othe marakenirio ni mitugo iria murarutire by the way ti akurino othe kuri ange marare makanitha-ini mao kuri ange matanahota gukinya kibereke no aigua Mombatha ri ndaigua ndareka ni Ngai mwatha ni mukanjuraga andu aya ati murauga nginya Mombatha kurari na mahoya mariku twikirira iguku online andu online mutikahenio ni Akarango ati makiuga kuri akurino marari kibereke kiria kundu gugwitwo Mombatha andu a Mombatha marari moke kuri kibereke no matirokaga State House poreni sana na matirari na mahoya utie mahoya marari Mombatha gutire mahoya marari ikamba-ini bukoriro akorino aria bakao kuo maona matige kinya 20 koguo andu ni batie kumuhenia mutigetikire kuhenio ithwe Martin tuoka ukwira ukigweta kura kana ukiaririria uhoro wa kura arereri kura iria i muhuko waku tondu na ya mukaguo ndu mui wega na ndu ngoro yake wanyita ithwe turauga ni one term na ni one term hinde ciothe na turauga one term tondu hatire undu president atwikire makeria ne tuhinyiririe na guturagira ciana citu turauga ni one term short ni imwe mwichichi andu aitu tata eci ni murata wakwa no he handu hanini ahitirie no ni ngumuohera tondu twi ndugu for the sake of friendship tata eci ni wira uria ndarutite guku social media ngigeria ati tuthambie mundu muthenya wa birthday yake tugerie kumucokia na mucie na tata eci ni oi wira uria warutirwo na kiheo nduve ciari nyingi muno agitutwarana guku kwao Murang'a mundu ikira ikemba guku bururi-ini uyu twathie kou MC Chris mwina tata eci ndeto icio ndiraiguire live-ini ya Chris iria yatwitite juzi ya Cukura wa Nairobi tata eci ni undu wakwa kunjira kaundu kau mwina Chris riu ni hindi murenda kwaria muthenya ucio niguo mwarie na ni muwi wira uria twarutire andu aingi makiheana nduve tondu ugire arenda guthie kuheana nduve kuri andu akuru na tondu ciaheanitwo hakuhi rori igiri rori na Nissan tu noyo yaheanirwo gugitwikanga ni gwatukanga ni gwathuka andu matira coordinate ka rori ihingwo murango ati nduve icio ni igacoka ciheanwo tata eci na Chris ni muronaga nduve icio ikiendio guku online na mutingijira nduve andu itu aria maheanire iria citaheanirwo tweritwo ciathie kuheo atumia akuru na ciana cia ndigwa na cia ngoriai nduve icio ciacoka citurite ciendetio guku online ni ndaiguira uru muno tondu ona that kind of pettiness is way below tata eci mwena MC Chris ni ndamuohera tondu mutianjirire nduve icio ikiendio na ni muronire cikiendio
no ni ndamuhera tondu muri arata akwa riu ri andu aria ngina marageria kubroka ruriri ni andu mararia ngina nduve twa maheire cia guthie kuhe andu akuru na ciana cia ngoria ina cia ndigwa kwa mucie. We even dealing with very petty people. Acio tiru niyo mehokeirwo ni Kasongo mama twarire ruriri rwa Mount Kenya ati uhoro ucio wa nduve kwendio icio twacangite cia guthie kuheana kuria cia atumia akuru na ciana cia ndigwa nie ndikwaria uhoro ucio. Tata eci no waheire uhoro ucio na tata eci uhoro ucio athie kuheana kuria page-ine yake ya Facebook aguitherio. As we speak, page ya tata eci is hacked down. Nie ndera tata eci uguo wanjirire ri tathie wire andu acio na account yaku na account ciaku. Riu ri fuatani tata eci Facebook in her new account amuhe rugano ruu o uria ugire na reke ndimwire tata eci angikwira mundu musanii fulani kana andu acio akwire uyu mundu ti mwega. I am telling you gutire mundu moe gukira tata eci na nikio mamuhuraga. Tata eci ndahuragwo kindu kingi tondu ni amoe. Tata eci angikwira huyu musanii wachana na yeye uyu ahana u, trust that lady. Tata eci ni mtu clean heart na hanaga grudge. No agikana kwireno ni nyoka, trust tata eci na nikio ahuragwo. Fuata account yake ni yaguithio ndakario horo ucio wa nduve. Fuatani tata eci in her new account ya Facebook